Ole, chibai le vek ule. Tuntuma chuan captain thang re lova. Chim ke te afamta ti thu kan ngai tha anga. He thungai nom tak mai min buat sai sak tu hi si zama ani. Ziak tu thuma hi tlem te han ngai thap masalukila. Thang re lova hi ahun lai chuan Mizoram cheng thil chin chang hre phachin chuan hrelo an om lovang ti tur khop hiala lar ani a. Ama hi Mizopa a chuan palian lo tak mai fit nga le in chi ni a sang ani a. Marcha po alian ain ate te athak zok an tiang devin emne fo ram chana an mutlaya chanchin nga berte zinga mi ani thang re lawa chanchin hi sangkha zakwa som ko kum khan chut ani to a akim lo le mai palte lakhomin kan han buat sai le a angai nom dan tur ngai tu awanga phua chop bel a om lova an hun laya thil thlengte record fel taka da a om lo wangin ahun le amun te ti dik lo pal alo om ani poin ngai thatu te min hria thiamna kan be se ani he le khabua hian mitam tak zialan ani a aming putu te tana poi a om ani chuan an ngai damna kan di le ti in aron zia kani engemo poi pang om thei pal laka ziak tu hemi buat sai tu hianin hria thiamna angen mol mol ani anau pan lai thang re lova hi kumsang ha zakwa som thum paruk khan zong ling khuwa a alo pianga an u naw hi mi pa panga le mai chia pali an ni a thang re lova hi au pala matanga chiara parukna ani a apa chu ching towa fan ai ani a anu chu suak ching pui ani zong ling khuwa atangin tuipanga an pema chuta tangin hawruanga an pem le a hawruanga tangin lungleya pem lutin sajai kona om mun an beng belta a an unaw hi inkom hlim thiam tak mai an ni a midang kom lova an chung kwa chawa an om po in an hlim tlang le thin ani puchiang tawa hi pasal tha mikol sakol laka po thian te phat san ngai lo ani a tum khat po a thian pa nen an ramwa na a thian pa ramachu savomin aron zuan thut maya a bo betta a puchiang tawa chuan a thian pa chu zam reng reng su ti le savom bo chu a rual zui ve ngal maya savom po chu a in sa seng ve ta mai ani ome thang re lawa hian apa hi a chunin anau pan lai atang rengin a unaw te dang ain apa zia aron phok chowa in sual a that em a arwal pui te zinga chuan in sual that le huaya alar le a chanchin an soini khuwa po in sual that deuh kha an titel deuh kher thin ani in sual that viawe ti lo chuan tuma atina vak ngai lova a in sual pui te po an in sual nu loka akom ngei le ngal mai thei thin ani sava ve te hi nuama ti thei em a naw pang te e ti lovin ram angam phian mai boka ama chawin ramril tak taka po akal thleng mai thina a thian ten an lam le chak chak trumpo a om hial thin reng ani a aya upate aza thiam le a aya upate tir a hnial ngai reng reng lo ani anu le paten an boral san ma awangin an upa ber lalchinga te nupa aizola om te chu an chung kwa chom dol turin lungleya an lo phei le a lungleya anaw te chom dola an om lai chuan van doi thak takin lalchinga chuan a boral san ve le ta hlau maya apami le an chung khat leina te thuron angin thang re lova chuan a u lalchinga nupui thang ri khu mi chu kum sangkha zakwa somnga pakwa khan nupuya aneita a pithang ri khu minen hian fa pani meichia le mipa an neya lunglei atangin aizola an pem phei le a chaltlanga an khosata ani thang re lowanaw lianzara le zatona te po sangkha zakwa somruk paruk rambuai atang khan MNF party zomve in ramhnuaya an rammu ve ngala lianzara hi civil lama a oma sangkha zakwa somsari panga khan sipain an kapluma zatona hi sipai lama a oma inka na mun sang sanga ahmatong tu ani thina sangkha zakwa somsari pakwa khan man ani a sangkha zakwa somriat kum khan beilin achuaka thatina in report chungin a thiante apui reng thowa ama hi mitai ma le tlom ngai tak ani a chiat ni le lom ni a po a in pezo em a sangkha zakwa somriat panga chapchar kut khan chapchar kut committee in Mizoram puma tlom ngai certificate a pe nge nge ani
puzato na hi hele khabu buat sai ani lai hian PWD a SA na thokin a om mek bok ane thangre lova hian sangha zakua somruk panga khan MNF party azoma pamal anina in a hun tam tak chu party tan a manga sangha zakua somruk paruk February ni somni pariat zan khan an in le anupui fanaute kalsanin underground turin a in siam mol mola a thian no in pa ber i kalbo chuan naupang an la te si a engtin nge mo kan lo khosakang le min kalsan lulsu ti in uibe atuma ani thungero chuan thisenin mingkaziak nan to a mizoramin zalena a mu ma chuan kirle thei kani to lo ative thunga a thian no in ikal karem ti chuang lo nangber i om lo chuan riltramin kan thima yang sin ti in apasal kal chuak tur chu avuan beta thangre lawa chuan chuak mai theidona a in hriat lo awangin anupui chu avel ta nge nge a anupui lung chetaka atra lai chuan a in le lo le anupui le afanaute chu mizoramin zalen na sangber anei ve theina tura beiturin achu asanta ani ni somni pariat February sangha zakwa somruk paruk zan hian electric venga ral thuam an seng hoi na lama volunteer ten grenade antipuak pala hemi awang hian tlangwal rokima chaltlang le tlangwal malsoma vaivakon an thi a liam an om nual boka liam then khat te chu durtlang hospitala enkol an ni a ni khat mars sangha zakwa somruk paruk zana Assam Rifle motor patrollinga vakvel chu chanmari le zarkot inkara ambus ani a Assam Rifle te chu in ring ro kanon kap don cheu ti ang tluklek anita Assam Rifle te chuan tren khur lain bangkar an siam ta chara tran mun anin siam rem nu a han beile chu builung tok an soi ang deu anita a an lu chua mai thei talova mars nili sakha zakwa somruk paruk ni chuan fighterin Assam Rifle ho chu an ron puya a beitu volunteer te chu puak rang le bom nen an ron beita chiam maya volunteer tam tak hi ral lakap ngai lo an ni a chunglam atanga fighterin an ron beita mai chu an chi aina sa hlom le a volunteer group khat boys middle school a tang te chu an chi ai buai le a then khat chu sikul chunga dokan le thuthleng an rema a hnuaya an biru a Joseph kapki machu silai akin varanda a ave ngau ngawa tuman lausu minron kap fu hau lawang ti in midangte a thlamuana heti lai hian thangre lewapo silai akin sikul chung kilkhata adinga thuthleng le dokan hnuaya bokte chu lausu mizo tlangwal kan nilom ni ti in a awela wansang boruaka nen lam tran an siam tak awangin Pakistan silai hlui kondem to ni om tak nen chuan han bei zui fak chi ni in an hrelowa a him lam ni a an hriata anin sa sengta a loipu an thlen to hnu te chuan fighter chuan alaron thlo kwal vut mai si a an thian pakhat chuan van lam hoya dak de or chung hian America po hi avaron thok chho har em a han ti a thian te po chuan aningot mai rin ai da in an ron che har mai an ti clear hloma an zinga telve pakhat huap lian chuan tuna aizol khopui fightera an ron bom ve lai hi London atang chuan keini ain an muchiang dai jok dokan kilbial laya dokana thil om kan mu chen ang tluk hian an muchiang ani vo in thil thleng te hi chanchin bu a an chu wai wayanga chanchin bu po hral atlak pha ngotang aron ti chuak ve boka thangre lawa chu loipu atangin tanrila athian tenen an pheya chuta tangin marlama an kal zela durtlanga an chowa durtlanga tangin siphira an chhole a chuta tangin muthi khuwa a phein muthi a chuan colonel zamanan mars ni somni pariat zana grenade ti pu apal awanga in hliam durtlang hospitala admit takha security ali ka wangin damdoi in atanga an lak chhuale tak alo oma thangre lawa chuan a ompui ngala muthi atang chuan khoruliana an chowa chuta tang chuan mun him India sipai te po in an tlo po zena an rin lo khokil khorlam an pan le ta a chuta tang chuan colonel zamana chu kalsanin CO laliana hote zinga atel vele ta ane zanlon bul in kana Gideon operation
India sipai silchar lam atanga aizol ron pan ron kal dua convoy chu lo ambus dan tu relin commanding officer lalian le a hote chu an buai le a chuti lai chuan kon pui atanga India sipai te aizol lam pana an ron chua thu an donga loka ngei tha in an hria a amun atan chuan zan lon dai an thlanga section tin te lo chan na tur te chu commanderin a en pui hloma he Gideon operation a hian thangre lova chu delay group a oma thangre lovate lo chan na atanga aizol lam metarzali om vela hla a chilpu bom an kama chu bom an phum na chak loka chuan firing order an oma motorin bom achil pu avele a kap ngal tura ti anni chonu her zeta chuan sipai motor ron injui chote chuan melma an hnai ti hrelovin an ron tlan zela thangre lovate chana zon chu an tlan pela Nissan Jeep pali le Saktiman motor parukin an tlan pel to a an bom phum na mun motorin a thlen ma si in thangre lova group zinga mi pakhatin silai ati puak pal ta hlau maya kati pal ti in omzia anei to chuang si lova silai chu arita zot maya India sipai te po in motor atanga zuang thla in an kap let ve ngala silai chu arita char maya darkar khat zet anin ka nu chuan silai ri chu a han ta deuh duak maya chuta char store signal very light pistolin ka chho ani taboka chu vele mani omna zone theu atangin Charles tia au chungin konga anzuang thata zung maya thangre lova po chuan a group te chu Charles ngal tur tia au chungin kong lama chuan atlan thama sabera kong an then thlak vele then khat chu India sipai an local zel pala lokap turin an in ring ngala a then motora an zuang lut ngala motor chunga chuan poisa clip a parsalin alo oma hanlak tum deuh zo po an oma ma se commanderin motor zong hal ngal vektur ati awangin poisa le bungrua dang po chu la chuang lovin motor te chu an hal ta ngala chuti lai chuan kong thlang hnim zinga India sipai thilo eng emoza an biru alo ni a then basha khura te an boka thangre lova chu kong thlanga chuan azuang thlangala India sipai te chuan tuarngam lovin an silai ken lai an luchung lama lek chuakin an in peta a thangre lovan an silai te chu alak saka konga athe chho zunga silai athe chho chu avain stand gun pani le rifle pariat ani a commander CO lalianan thangre lovan silai som amana chon ton tlak ani ti in afak nge a ma se thangre lova chuan le mai thina ka huai sen wanga man kani leinem ka kalna a an lo omrem changa konga karon kho chho mai alom midang te po kal ni sela an lave thawang ati ve thunga hemitum hian Nissan Jeep pali le Saktiman panga an hal cheveka rifle som paruk stand gun pani le mu eng emozat an mana chini tel gile dailua an latrewa India sipai pali an man boka hemitum an in ka ni hi ninga me sangka zakwa somruk poruk kha ani islungdar in ka na sangka zakwa somruk poruk ogas thla khan thangre lowachu East Pakistana achuka thanglam zela chuk thlave talovin sajek tlangdunga mahmuam le chipui khwa a achambanga October sangka zakwa somruk poruk khan MNF President Pulel Deng achu sialsir khwa a MNF Parliament in khom mangturin Mizorama aron chuang chuak chole a Pulel Deng rol hian aveng turin aron telvele ngala Pulel Deng hi aveng uluk le a omna khothen oma ama aveng tu volunteer te eng emozat an omzela India sipai ten beithut don po ni se a omna khothen volunteer te an ton tlang masak angai phot zelani chumi chung chuan Pulel Deng chu mun him lama a in saseng man zel tura ruwa man ane Pulel Denga islungdar lama aron kalni a thuthang awangin India sipai te chu sial hok lam atangin nisom pathum November sangkha zukwa somruk paruk tlai thim thut a khan islungdara an luta phulmuala omin transkhur an lai ngala heti lai hian volunteer te chuan ka ngei tumin an hel ngal boka nisom pathum November sangkha zukwa somruk paruk zandar somvela
thang re lova le za thanga te chu sipai omna phul tlanga chuan an kala thang re lova akal masa a India sipai te nen chuan an in tok ta a zan an yawangin engmi nge an ni an hremai theilova an ma ni thiante an ni ringin in lo thleng to ni mo ti in an han awa sipai te chuan tongka a chang lovin silain an chang ngal thruai maya thang re lovate thian tun chu an bok ngal thuaya an kap let ngal boka sipai ho chuan grenade in an ron vom zui ngal zat mai boka thang re lovan jc phiar korlum lian deuh nek nuk a hak tok pa ngai aya lian a ha a phola remlo po soiman lova bok ngal mai ani a India sipai te grenade don vom chu thang re lova korlum phiar ha kara chuan aron lumlut tamaya ma se wa nei thak takin grenade chu atlol lau maya tol lau lo se chuan azin kong azo top ngein arin omani an thian te po chuan ron puin India sipai te chu an ron kap ve ngala volunteer lam du anga an tran rol that theilo awangin darkar chan ve zet anin ka nu chuan anin sa sengta a thangdawa anin mukhoma ka that le mai te an han rot at thina ma se thabera an hriat ri lo awangin mun him lama anin sa seng tari zoka CLC Parliament session a kalturin Chief Justice Jeman Liana tun kan tong lo ngai holo sela puman ke baya tia hriat lar tak kha saikhothira a om lain hriat tir ani a saikhothir atangin swarhlia pa kalin swarhliap atangin longin ser tokzol an thlenga chutatang chuan khamranga an chowa zanlona kongpui kanin sialsir pantur ani a khamrang kalna tur kong chu a chausi a pumana chuan a thlir thina ani kele lam thawak lo chuan a hu phur hle ni turani a ke bai zokin pan ngai mai ati a akal du talawani puje man ki mahi mizo zinga chuan chanchin nga berte zingami ani ve a ram hnuaya a om lai po in a ho te chu akil koi thiam le a sangkha zakwa samruk paruk fur lai khan hortoki a volunteer eng emoza pumana hovin an oma volunteer ho te chu promotion chungchanga an vui ru dewa mundanga po promotion anin pe a keini po hi kai sang ve om kan ni tia an vui ri chu pumanan alo hria a tlai khat chu a hote volunteer zong chu adin tlartir veka promotion chungchang kan boi pui deuh ni in alanga engma boina tur a om hleinem in du reng in bel ula ke ka thu ber zelang ati a hote chu an lom le a thenin officer batch anin bela then khatin an rin thu in general batch te po an bel ve a then khat bel thum chau bela lungoi em te po an om boka kan pu nge promotion po ati thiam ngei mai an ti an fakhle ani pumana chu a thu ber ta zel thawani tum khat po khothlang chi puya an luta zirtir tu lal thuaman nangma hi animo pumana an ti chu palian puya mu che kalau tum thari roka papa ngai ve mai bok ilo ni himole ti in achibaya pumana chuan manliana ti wanga trial bung turin min ring bik emni ti in achang let nge ani a hotenen July sangka zakwa somruk poruk khan saikhothlir rama khua a security force an om awangin an biru a security force ho chu khua a an om re awangin cho an ngei ti tamaya chu vele a thau phat maya lalde ngala hi tuiruang leiti chia ila rela kal theilowang ati a chu aya birzok gohati leite khu ti chiat jok turani a lei hal chiat na tur bompo kan ngai tu aveka adu loi reu si lova engwangin nge kan bi ruk rengang ti in a ang chuak nge ani sangkha zakwa somruk poruk fawang lai khan wa akrama security force tenen anin tong sual ti a silai po ari thang maya pumana te lam chu in sa seng zoka an tanga kilometer khat zet an tlan nu chuan ani kele lam thalo chu a chaw hle mai alo ni a than fim achala abol chuak tuam maya a than chu a han hui poka ka tlan to don lo ka thi ni chu ka ban ve thawang du le security force te chu local ro se an chak bik lawang ti in a pistol a phoya a thutarap maya wa nei thak takin security force hoten an zui zel bik lova
aha dam deuh nu chuan zoi muangin akal vele ta ani sialsir parliament session zo ani nu chuan thangre lovate chuan president laldenga chu ga chui lovin AHQ army headquarter kongdanga duty turin an lu santa a chuti hun lai chuan AHQ hi tui changkama kem nein an oma AHQ atang chuan vice army chief VL Shwaya palian thel thol le rorum zet mai nung azuita ani man ani nili December sangkha zakwa somruk paruk ni in vice army chief VL Shwaya hovin AHQ atangin khothlang lama chaina ram kaltur sipai thar la turin an chuaka anruwa mandan chuan khothlang lam an fanzo nu a malam pang fan chau zel an tuma achangin ram palai lenga kal atula achangin kongpa ngai an hanzo lop lop bok thina ni som pariat December ni chuan choilung khua a an luta atuk ni som pakwa December sangkha zakwa somruk paruk chuan tuk thuan ei khama choilung atangin lamchi pa an chowa lamchi patang chuan ram hnoi konga kalin sumsuya an luta sumsui atang chuan phulpui thlo ma a an kaya phulpui khobu chek ram riak an lo om lo maya saza chal an lo ok nge a ram riak te chuan zanria chote ya riak ve ngal turin an lo soma ma se phulpui khwa ban nge an du awangin an kal le ta zela zandar so pakhat vela kongbula polbuk tuama ria lo na an mufu lo maya an thu chola kalzel tur nge ria mai tur ti an soi khom lai laya an chau deuh to awangin ria mai an du tlang ta a athenin chobel an chuang ngala chobel an chuan nu chuan cho e an han rot na in an chau hlom em awangin cho e zai rel lovin an tluzala an puan nei ang te chu an phor chuaka an sina an muhil zui ta ngal chu anim maya ralveng po inda lovin an vai chuan an nar ngal bor maya van duai thlak tak main zandar som pakhat le som pahni in karvela chuan Assam rifle sate ek atanga khumtung kaltur kongbovin an riana bul kongchu an ron zo ve hlau maya an mutui ema wangin security force kal thom chu tuma in an threlova security force te chuan an riana buk chu an hual ngala an silai zong an lak sak nu chuan khonglung tlangwal zolbu kariak te khochak poile vuta faten an run truma an silai an lak vek nu a khonglung tlangwalin thoin hayalom le thoto ro an tiang deuh khan ram nuai tlangwalin thoin hayalom le thoto ro ti in tui taka an muhi lai chu an kai thowa then khatin silai kaw sa in an tin reng boka a tho masa apiang mai chu an kuta nget takin an lo phuar ngau zela an vaya an phuar zo nu chuan an hak lai bak an thom no roksai le mut puan te chu an hal sak veka mongkon panin azan chuan an kalta a security force te hian sate e khua atangin thomphur eng emozat an roi sa a thomphur te ne na chuan arukin VL royan hei minman chu ani tamaya mongkon kan thlen huna an hotir mai chewanga holovin kan thian te ne na kalwang wang ula khumtung bula emo khoilai muna po arem chan na apianga ron ka pro se min veng thong reng su se a thei kan chuakanga kan van duai ta ani le kan thi ni a thleng ve ani mai alom min ka fu palpo lau reng su se ti in acha a sipai thuam phurte chuan mongkon an thlen ve le thuam phurte zinga pani chu puhruaya chang chuan volunteer omna a an tlang ngala til omdan an hril veka volunteer te chuan puhruaya thu cha ngai poimo in silai keng thiau mai za the tho khumtung le bak tong in kara lokap turin an thok chuak ngala ma se puhruaya man tu te hi mongkona an chol hlek bak chu mundanga chol manglovin an tlang ngal zar maya zanda riat le minute somthum vela khumtung an thlenga volunteer puhruaya hote chantuma kalte chu zandar som le som pakhat in kara bak tong bul an ron thleng ve chau si a an chan man talawani khumtunga tang chuan aizola an thon thla a aizol Assam rifle quarter gata an tan tirta a quarter gata chuan Christmas le kumthar an manga January thlatir sangkha zakwa somruk pasari khan aizol jela an thon pheya aizol jel atang chuan then khat chu phai jela tang turin an thon thlanwal boka
thang re lova ero chu thon lo pola tangin aizol jela atang taria aizol jela an han lut chu a thiante rin ain an lo tang tama hre om viawa an rin ain an hlim ta phian zoka an tlang nel deuh nu chuan jela lo tang sa dang te nen in tiam rualin jela tanga tlan chhuah dan chu an dap ta a an tum dan chuan jel lu na kong kabul CRPF duty silai ken lai po thlak saka tlan chhuah ngal an tuma jela tanga convict pakhat jel pon lama na thoka chuak thin chu CRPF duty dan en thli thlai tur le hun rem chang melpui turin an ti a ma se an duanga arem chan theilo awangin tlai khat chu thangre lawa chu jail office chunga chuan chuan lam siamin aluta jelu na kongkapuya CRPF duty te a en thli thlaya pakhat emo pani chau an om chuan bo thuta an silai po thak saka tlan chuak ngal atuma a thian te po an lo in ring sa veka ma se CRPF te chu platoon khat om lai mai gate bula an om khoma wangin tlan chua tumna chi anilawa jail chunga chuan alut le ta a zantin mai wartiana jail chunga ek trin chu suiparin aron kot chuak zia thina jail ek in hi akang ani a ek na zona trin an do a trin chu akha huna trin dangin an thlak le a akhat kha pona kot chuakin apai na tur mun an ruata an pai thin ani jail gate veng tu CRPF te chuan suiparin ek trin an ko chua hi arim anat ema wangin mui hup chungin lelam an hoisan thina chuti lai chu rem changa manga a hu hova tlan chua an tum le a ma se arwala han tlan chua nan chuan rem chang berin an hrele lova a chan chu nunna enge moza an chan ngei donin alangani chu wangin an suipar ruala tlan chua an tum chu an thul le ta a ruam man na dang an nei le a chu an ruam man na chu pon lam mi te puina a hain ngat don ani pon lam atanga gelatin kep le fuse an ron thon lu thei chuan jel hung na lungrem chu bom dar veka arwala tlan chu ngal hak mai an ril ruka pon lam atangin jel bang hal chiat na tur bom an mu theilo awangin an tum ril ruk chu mumang angin atham ral le ta ani aizol jel hi saphowin Mizoram an ron oplaya sak ani a tang somnga vel om theina tura ruaman ani a ma se heti lai hian tang zani somruk zet mai an oma mutpo mu theilovin thumudeu titi hian an tleiwar thin ani jel hi lungrem fit som poruka sanga hung ani a thana ep lampang jel hung na lungrem tlanga chuan saidoi ke them zum tak mai le riam em mai te chu an da boka jel chung hi lungrem boka pindan ani a azau lama mipa an oma azim lama meichia an om ve thunga in kalpo na get pakhat a om boka chu get chu thir ani a tala lian pui main an kal bokani meiche ta na pindan bangle lama chuan meiche tang veng tu om na pindan a oma ta chuan zana duty apiang mai chu an riak maya meiche ta na lam pindan hi du a lu mai thei ani lo mi patan na le meiche ta na lungrem banga daidan ani kan ti to kha mi patan na lam chu meiche ta na lam ai chuan zau tak ani a in lian tak abang lungrem kongka pui pakhat chau nei a kongka pui hi thir a chunga zunram thirna pakhat a oma a chung chu rangwa ani thungani he in hi general ward anti e rong bol na in ran lian vak lo a om boka chu bak chu in dang seideu munli mun nga vela concrete pindan a om boka pindan pakhat chu adung fit sari awang fit riat vel ani a pindan tin chuan thir kongkhar an nei thewa thir kongkhar chu tala lian taka kalvek an ni bokani he pindan hi sel ti in an lam maya mi lau om bik te lal deuh te le mi a midang te ta na lau om thei chi an da na berani zun na tur chu burchia an da a dai kal na tur ero chu a om lo ani general wat hi alian thale a abang le meiche tan na lam dai dan na lungrem bang kha a in trom nga la he dai dan na lungrem hi a thua ani a meiche tan na in kha ate jok awangin general wat zat ve chau kha a huama general wat zat vele lam chu
kot zol ani tlan chua an tum dan masa te chu atlol zo ta ka wangin general wat ver chau chu kong om chun ni in an theta a me chetan na zona ver poplova kot zol zona ver tlang turin an en thi thlai le ta a man ro poimo an mu thei ang chun chauka chemte kai the thei thuka bel chuan na na thir kham chem chia le thingfak sui mom te chu niruk mars chaka zakwa somruk pasari tlaya an la khoma mezor ton luya sela riak thin chuan pum that lo awanga dai kalfo angai chuan lamin general wata ri ave chu jail thu nei tu te na adila jail en kol tu ten an lo rem ti sak lova general wata a in sonta a niruk mars chaka zakwa somruk pasari jingda riat vel atangin lungrem chu an verta a lungrem an ver cha zong hi fit ni le achan ve vel alo ni a lungrem le lungrem inkar hi boulder le leya chhun kha ani a boulder le leivung chu chuata mihring dung chen velin munli munga laya anda ponga komolin an khu a ponlam atanga thirtu tan po mihring in lukhupa mu emo ti mai tur ani renga leivung then khat chu daikal ina anda boka an verna zona khan puan an zara puan zar zona chuan an thukwal trai reng boka an zinga chuan ngai dan in anglo alo omta a then khatin hetianga chuaruk tum hi a thalo tuna kan omdan ang hi kan chan to ka pathian ruat ani a lungoi takin kan tang mai turani anti a then khatin chua tum hi adikani pathian po in kan thei to pa kan tho phot hi a phu tani jel chunga om reng ai chuan pon lama kan om chuan na kan thok thei zo kang anti ve thunga eng emo chen anin nial nu chuan thutluk na siam fel thei lovin anin nial potok tran titi tamaya vanlal liana wata aron ding chuaka pathianin helaya tang reng tur hian min ruat big lovang chua thei dan kan dap hi kan ti tur dik takani kan chua thei ma a man chua kan ni chuan keimanin kan tuar mayang midang tu ma in kang kai ve lovang min la nial lui zel chuan kanin khoi ani ngal mai ati ta a tuman an soi boi talawa an tan na bang chu an ver chun zom le ta a dar kar li zet an ver le nu chuan an na asot talo hle maya an man ro nei chun a chaw si an beidong titi tamaya fanla lianan tite u i tong trai rual phot mayang u ati a an han tong trai rual le ria an tong trai zo chu thang re lowan a han ver tan le tangar ngara ol sam takin a ver tlang tamaya chuta an hlim zia mai chu tongkam thiam ringota han soifia thei chi ni in alang lo mi hring leng an ver nu chuan me che uat lama tang veng tu an om le om lo an han en fi a me che tang veng tu chu pindana alo mu bor bor maya chuta general uata chuan an lut le a komol ve an sui zom mol mola komol pali panga lai mai an sui zom nu chuan tlan chuak turin me che uat lama chuan an pheita a hetianga tlan chua tuma anin buat sai pe fel hi jinglam dar khat le minute somnga panga vel ani jel hung na bang shula vanlal liana adinga akoki a chuan thangre lova a chuang le a jel bang ko tlang chu alon chuak ta a phim khur taka bok phek thlar chungin pon lam chu ngun takin CRPF an om le om lo a thlek kwal vela chuti lain vanlal liana aron lon kang vele a jel hung na bang ko tlang a chuan aron lon kai vele ta a an pani chuan ngun taka an thlek kwal nu in pon lama duty an om lo ti an hreta a an komol suizom mor le lama vuanin a mor le lama jel chunga la om ten an von boka ti chuan pon lama an uai thata a adu apiang tan tlan chua thei anina in mihring din mun a in an lo ba ka ngai dan le thlir dan te a in ang vek lova tang zani somruk zinga tlan chuak du chu mi tlem te chau an ni a hemi an tlan chua ni hi nisari mars sangha zugwa somruk pasari kha ani jela tanga tlan chuak te chu vanlan liana dorpui veng thar thangre lova ton luya khozol hau thuama dorpui veng thar huliana aizol mison veng zokhuma aizol solfa vai thanga aizol thanglota dorpui veng thar than thuama aizol thanmoya durtlang kapliana champhai khwal chu male ramzawa lel chunte anni
jela tanga an tlan chuak chu pachunga University College lama an kala chuta tangin hlim ena phein khochete tuna samthang lo ni ta an chuak pheya khochete atangin khochak lama chhole in V battalion bu bandaya kem neya omte an fina athen chu AHQ lama an tlang bok ani ale khati chin zong kha ni phot selangin captain thangre lawa chanchin ngai nom tak tak ala om theu mai ani kanon ti chho sel don ya zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye